Yes, nizera ko mumeze neza cyane rero bakunzi ba CBLS Studio TV muri CBLS Studio Sport. Nizera ko rwose ibintu ari uburyohe nagereranywa. Mbere yuko rero ntangira ikiganiro nkunda kukubwira akantu kamwe ugomba kumfasha muri makeya. Subscribe iramfasha cyane kuko bituma abantu badukurikira biyongera baba benshi kugira ngo natwe biduhereze imbaraga zo kugira ngo dukomeze kubategurira ibintu biri karite bimeze neza kandi biryoshye binaryoheye abantu ndetse binaryoheye n'amatwi yawe muri rusange. Ndetse kandi n'iki kiganiro kibonye ugakora share bidufasha kugira ngo uri ahantu hagiye atandukanye abari ahantu hagiye atandukanye ku mugabane w'isi yose ndetse no mu Rwanda mu ntara z'igihugu hose bamenye ko iyi CBLS Studio TV ibaho kandi inahabaye neza cyane ibageza amakuru agiye atandukanye ya sport. Buri wese umunyarwanda wese umudiaspora abari ahagiye atandukanye hose mu ururimi rw'ikinyarwanda bakaba rero kuri level ku makuru ya sport agiye atandukanye. Turaza kuganira rero ku makuru avugwa hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'ama equipe abiri akomeye akunda kuvuga cyane, ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. N'ibiki biriho biravugwamo, amakipe ari kwitegura gute igice cya kabiri cya shampiyona, ese ari kwitegura gute Heroes Cup igikombe cy'intwari kizaza ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2025 kugeza ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri 2025. Ese amakipe ari kubyitegura mate muri transfer hano mu Rwanda, ayo makipe ari kwitwara gute? Rayon Sport ashaka bayibakinnyi, APR amaze gusinyisha abakinnyi batatu uturuka mu gihugu cya Burkina Faso, abasore babiri b'Abagande nabo bamaze kubibasinyisha neza cyane. Ese biraza kuba bigenda bite? Byose ndaza ko mbikubwira muri iki kiganiro. Ku mugabane w'Uburayi turaza kugaruka ku makipe agiye atandukanye ariyo Manchester United, Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool, Barcelona, Real Madrid ndetse n'ikipe ya Atletico Madrid. Byaje kuba byitwara gute ko amashampiyona bose bakinnye? Ese byaje kuba bigenda bite? Byose ndaza kuba mbikubwira muri iki kiganiro. Ndaza gusoreza ku gice mukunda muri benshi cyane aricyo transfer news. Ku mugabane w'Iburayi amatransfer ararimbanije, ibintu biraryoshye kandi biranakomeye, hari n'amadeal yagiye aba done neza cyane. Nuko nguko bimeze rero ndaza no kubacira mu mashampiyona agiye atandukanye ku munsi w'ejo rakomezaga. Byose ndaza kuba mbikubwira gatanu kuri gatanu. Munyemere twose cyane rero amakuru yacu twera no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ni mu ikipe ya APR Football Club. Mu ikipe ya APR Football Club munyemere abariho mera. Mu ikipe ya APR hasohotse itangazo ry'uko bagomba kwitabira imyitozo kandi nuko bagomba kwitegura Heroes Cup ndetse n'igice cya kabiri cya shampiyona. Bamwe mu basore basinyishije rero batatu harimo umunya Burkina Faso witwa Jibril Watala, hakaza Abagande babiri harimo bita Denis Omedi ndetse no bita Hakim Kiwanuka. Abana bakinnyi bose ikipe ya APR yaje kuba isinyisha rwose babataka bakomeye cyane nyuma yuko yaje basimbuza abataka byananiye batabasha kwitwara neza boya muri iki gice cya mbere cya shampiyona cyarangiye ndetse no muri saison yashize, uwo bita Mamadusi ndetse no bita Victor Mbawoma Tukwemeka nako baje kuba bitwara neza. Rero ikipe ya APR Football Club mu kuvugurura ikipe yabo ndetse no mu kugira ngo babashe gukomeza kwirukanka imbere inyuma y'ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa mbere muri shampiyona, bazanye abanyamahanga batatu Denis Omedi, Hakim Kiwanuka ndetse na Jibril Watala. Bose uyu munsi bakaba rero uyu munsi ku munsi w'ejo wa kabiri bazaba bari hariya Ishyorongi bari mu myitozo bitegura Heroes Cup, imikino ikomeye cyane kabisa. Bazakina umukino bazakina ikipe ya AS do Kigali na ikipe ya Rayon Sport izabiri gukina ikipe ya Police. Ni imikino rwose ibanza ya Heroes Cup. Ikipe izatsinda indi bazahorera kuri finali y'igikombe cy'intwari rwose hariya kuri Stade Amahoro i Remera. Akaba rero rero byifashe ikipe ya Rayon Sport, sinavuga APR FC wandeka mukeba Rayon Sport. Rayon Sport nayo ku isoko ry'igura n'igurishwa hari kuvugwamo abakinnyi bagomba kuyinjiramo, harimo bita Joseph Asake ukina ikipe ya Mazi United, hakaza umukinnyi witwa Alon Banega ukina ikipe ya Nyasa Big Bullets, hakaza Brigitte Anukani ndetse na Aziz Fahad Bayo. Abo bakinnyi bari kuvuga mu ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport bizaba bigenda bite? Nayoboye shampiyona neza cyane kabisa irusha APR Football Club amanota agera kuri 5 gusa. Ese bizaba bigenda bite muri igice cya kabiri cya shampiyona ndetse muri Heroes Cup? Umenye ko ikipe ya Rayon Sport ifite ikipe gukina n'ikipe ya Police Football Club, nayo ni ikipe ihagazeho yamaze kwirukana umutoza Mashami Vincent. Rero Police Football Club nubwo ikipe ya Rayon Sport muri shampiyona yitsinze bitayigoye, ariko n'ubwo muri Heroes Cup abakaba bizakina rero ejo bundi hagati y'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police izahura n'ikipe ya hagati y'ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya AS do
Kigali. Akaba rero Rayon Sports ari abo ngabo bakinnyi iri gushaka kwinjizamo muri iyi transfer window zabo. Ese bizaba bigenda bite? Ikipe ya Rayon Sports izakomeza kwiyubaka ndetse n'ikipe ya APR ikomeze yiyubaka, ibintu kurushaho kugenda bigenda neza cyane, durushaho kubona shampiyona iryoshye cyane, dore ko umukino wa APR n'ikipe ya Rayon Sports igihe uzongera kugarukira yaba ejo bundi kuri finali ya Heroes Cup, birashoboka ko amakipe yakongera gahura, ndetse n'ikindi gihe kizaba kigeze mu gice cya kabiri cya shampiyona uko Rwanda Premier League bipanze, bakazongera bagahura muri Stade Amahoro, nyamara tukongera tukareba umupira mwiza. Stade Amahoro yuzuye abafana mu 45 bafunzemo rwose, dore ko bashyizemo n'ikoranabuhanga rya VAR. Tubona bwa mbere mu mateka rwose APR na Rayon Sports bakoresha VAR, ibintu bikomeye cyane kabisa. Abanyarwanda rwose dusigaye dukaze cyane mu bintu bya football n'ibintu by'ikoranabuhanga bya tekinoloji za hatari, tugenda twese mu mahoro hariya. Tuzashiduka rwose hajyemo n'ibindi bitangaje bigiye bitandukanye no mu mastade agiye atandukanye yandi yo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Abakinnyi rero bari kuvuga muri Rayon Sports nabo ngabo. Rayon Sports uko izagenda basinyisha, uko izagenda isinyisha umwe kuri umwe, bagenda bumvikana, ibiganiro bigenda bigera kure, dore ko n'ubungu bifite abakinnyi beza cyane, bameze neza nka bafonganye, bameze neza cyane. Ubwo tuzagenda tubabwira neza cyane. Mu nyemerere rero mva hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, negire ku mugabane w'Uburayi. Ku mugabane w'Uburayi rero turaza kugaruka ku makipe atandukanye nababwiye. Ikipe ya Manchester United, ikipe ya Manchester United rero ikaba yaratsinzwe muri shampiyona mw'abantu. Iyi kipe United rero mbere ko mbabwira amakuru kuvuga muri aya makipe yanyu, reka ngende mbabwira ahubwo baze babwire ngo amaresultat byo byagenze bite. Ku munsi w'ejo nibwo amashampiyona rwose muri rusange yakomezaga. Ikipe ya Celta Vigo yatsinzwe n'ikipe ya Athletic Club Bilbao 2-1, aho babwiye ni mu gihugu cya Espagne. Real Madrid yatsindaga Las Palmas ibitego bine byose kuri kimwe. Amakuru avuga muri Real Madrid araza kuyabanyuriramo neza cyane yose. Osasuna yanganyaga kimwe kuri kimwe n'ikipe ya Rayo Vallecano. Valencia itsinda kimwe ku ikipe ya Real Sociedad. Mu gihugu cy'Ubudage Union Berlin yatsindaga ikipe ya Mainz 0-5 na ikipe ya Werder Bremen iza kuba rwose itsindwa 2-0 n'ikipe ya Augsburg. Ikipe rwose ya Saint-Etienne mu gihugu cy'Ubufaransa muri Championnat Ligue 1 yanganyaga n'ikipe ya Nantes kimwe kuri kimwe. Angers na Auxerre, Angers itsinda 2-0 Auxerre. Ikipe ya Reims inganya kimwe kuri kimwe na Le Havre. Marseille enganya na Strasbourg igitego kimwe kuri kimwe. Naho mu gihugu cy'Ubutaliyani Fiorentina kimwe kuri kimwe na Torino, Cagliari 4-1 na Lecce. Parma kimwe kuri kimwe Venezia inganya n'ikipe ya Venezia. Hellas Verona itsindwa 3-0 n'ikipe ya Lazio. Inter itsinda 3-1 ikipe ya Empoli. Mu gihugu cy'Ubwongereza Everton yatsindaga Tottenham 3-2 bitunguranye cyane. Amakuru ndagenda nyamubwira ari menshi cyane. Manchester United itsindwa na Brighton 3-1 mw'abantu mu ikipe ya Man United. Abafana bayo rwose bakomeje kugenda barwara imitima cyane. Nottingham Forest yatsindaga 3-2 Southampton. Ipswich Town yatsindwaga na Man City 6-0 mw'abantu mu ikipe ya Man City ntiyagarutse. Byose baza kuba tubiganiraho. Chelsea umunsi yaza kuba n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers kabisa. Reka ngende nca mu ikipe imwe kuri imwe ngenda mbabwira amakuru ari kugenda avugwamo. Ni ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United umutoza muri press conference yaje kubatangaza yuko ariyo kipe mbi aka kanya kuva noneho kera kuva twamenye ikipe ya Red Devils ni ikipe ya Man United. Ubu ngubu ari we noneho ufite ikipe mbi cyane. Imikino 11 amaze rwose kuba ayitsindwa nabi cyane. Mu mikino 11 afitemo amanota 11. Urumva ariko nose ntabwo ari resultat nziza kuva yatangira gutoza ikipe ya Man United guhera mu Gushyingo kugezana n'isaha. Ikipe ya Man United rero akaba ari mbi cyane. Akaba rero atatangaje icyo ari gukora kugira ngo Man United yongere garuka kuri level y'amakipe hatanira igikombe ndetse n'amakipe rwose akomeza guhangana ibikombe bigiye bitandukanye ku mugabane w'Uburayi. Ntabwo ugeze agira icyo bitangazaho bita Ruben Amorim, ariko yatangaje yuko rwose afite ikipe mbi cyane. Ariko nyine kuba yatangaje ukuri ntabwo twabimurenganyiriza. Afana Man United mujye mumwumva neza, Ruben Amorim arayatanze ukuri kose ku ikipe yiwe, ariko nyine kugaragaza ukuri hakiri kare nibyo byiza kugira ngo umutoza azirukanwe azira ubusa, kandi nyamara ibintu by'ukuri yarabibonaga gusa akabihisha agagerageza kubiryamira kugira ngo ibintu birusheho kugenda bigenda neza cyane. Ariko Ruben Amorim we ari gutanga ukuri cyane gukomeye mu ikipe ya Man United kugira ngo ikipe ibashe kuba yagaruka kuri level, ibashe kuba bamuha amafaranga yo kugura abandi bakinnyi, ikipe rero yongere igaruke kuri level yo guhatanira ibikombe bigiye bitandukanye. Ikipe ya Manchester United ikintu kiri kuvugwamo iri gushaka agasore Kalecce kitwa Patrick Darugu, ihira agashaka rwose ku mafaranga miliyoni 25 z'amayero, kandi United iri gushaka kandi gasore ka Wolves gakina gaca ku ruhande rw'ubumoso
imbere kitwa Ryan Heights. Ryan Heights rwose ameze neza cyane, aho Wolves iri gushaka miliyoni 51 z'amayero. Ese Man United izaba iyatanganye niyo makuru ya transfer ari kuvuga mu ikipe ya Man United, ese bizaba bigenda bite byose no gutegereza tukareba. Twihuse cyane rero na munyemerera tujye mu ikipe ya Arsenal. Ikipe ya Arsenal yanganyije n'ikipe ya Aston Villa ibitego 2-2, nyamara Aston Villa iyishyuye bigoranye kabisa ibitego 2 iza kuba iyishyura, aho Unai Emery yaje kuba rwose celebrate iyi nsinzi. Ese byaje kuba bigenda bite? Arsenal iri komeza kugenda igenda rwose icyembera igikombe ikirekire ikipe ya Liverpool, nyamara niwe mu challenger ikipe ya Liverpool yari ifite ukomeye cyane ugombaga kuba agenda akomeza zamuka yegera, ariko ikipe ya Arsenal irakomeza kugenda yihuza amahirwe itakaza imikino igiye itandukanye. Dore nk'ubu yari amaze gutsinda ibitego 2 ku busa itsinda Aston Villa, ariko Aston Villa ivi inyuma irayishyura, imaze kwishyura rwose birangira aya manota bayagabanye. Nyamara Arsenal twamaze kubona yuko aya manota yabashije kuba iyacyura, ariko biza kurangira ikipe ya Aston Villa ibishyuye. Arsenal rero ishobora kuba rwose ikomeza kugenda yerekana ko igikombe itakibishoboye. Ese Mikel Arteta mw'abantu mwe muze kubimbwira no muri comment tuze kuvugana neza. Arteta murabona akwiriye gukomeza ikipe ya Arsenal cyangwa se ayisohokemo hazo undi mutoza yigaragaza? Imyaka 5 nta kintu kimwe arigaragazamo, yatwaye igikombe cya FA rwose nta kintu kimwe aragaragaza cya hatari, ndetse na FA Community Shield nibyo bikombe byonyine yatwaye mu myaka 5 yose ishize ari mu ikipe ya Arsenal. Ese uyu mutoza agume mu ikipe ya Arsenal cyangwa uyu niwo mwaka w'abawe wa nyuma kugira ngo ikipe Arsenal ayivemo ayiharire abandi? Byose rero no gutegereza tukareba. Ese umusaruro uzakomeza kugenda gute? Byose no gutegereza tukareba. Amakuru kuvugwa muri transfer mu ikipe ya Arsenal nta yandi nuko bari gushaka rutayizamu Victor Gyökeres, aho baramushaka cyane tuka muri Sporting, bari barashaka Dusan Vlahovic zava muri Juventus. Rero byose ni gutegereza tukareba ese Arsenal bizaba bigenda bite. Reka tubihange amaso mu ikipe ya Man City. Man City abantu benshi barayibazaho cyane, bari baratekereza ko ikipe yagarutse mu bihe byayo nyuma yuko mu ijoro rya kera tsinze ikipe ya Ipswich Town ibitego 6 byose ku busa. Bari gutekereza ko yagarutse. Ba Erling Braut Haaland bameze neza, ba Kevin De Bruyne, ba Phil Foden bagarutse bameze neza cyane, ba Ilkay Gundogan bari barakina umupira ukagira ngo nabandi bantu rwose baje kwisi wagira ngo nagara abantu bakina umupira bisanzwe. Ibintu rwose birakomeye cyane mu ikipe ya Manchester City. Amakuru kuvugwamo rero nuko bagomba iriho irahiga izindi muri transfer mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyo rwose yatanga miliyoni 65 ku gasore ka Juventus bita Andrea Cambiaso. Akaba rero ko gusore bariho barifuza nyuma yuko basinyishije bo bita Casanova ndetse no bita Omar Marmoush, barategereje nako gasore kitwa Andreas Cambiaso. Andi makuru kuvuga muri Man City bari bashaka gutizwa Douglas Luiz, ni avuye mu ikipe na none ya Juventus, gusa na option yo kumugura ikipe ya Man City yo iriho irashaka. Mu ikipe ya Chelsea iraza kuba ikeneye umunsi rwose n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers iraza kuba yigaragaza, ariko nta makuru menshi cyane y'amara yivugamo mu ikipe ya Chelsea. Wenda ndaza kugenda nyababwira nimugoroba rwose kuri game ya Chelsea n'ikipe ya Wolves iraza kubagera ku isaha y'isayine, tubuze kuba tunabagezaho rwose kuri CBRS Studio TV. Iraza kuba biryoshye cyane ari uburyohe. Ikipe ya Liverpool yaje kuba itsinda bigoranye mu minota 4 yiyongera, gusa bari bongeyeho minota 90 yari yarangiye batsinda ikipe ya Brentford kabisa, bayitsinda ibitego 2 byose ku busa neza cyane kabisa. Darwin Nunez nawe watsinze ibyo bitego 2 byose ameze neza cyane. Rero baje kuba bigaragaza neza, ubona ko ikipe ya Liverpool idashaka kurekura nta nubwo rwose ibiteganya, kuko urabona iri kwitwara neza cyane, ikugenda yitwara neza ku makipe agiye atandukanye, nubwo ubona yuko irageze kugenda zicika, ariko iri kwitwara neza cyane. Ikipe ya Liverpool nta makuru ari kuyavugwamo menshi cyane, nuko ahubwo Virgil van Dijk no bita Mo Salah bashobora kujya muri Saudi Arabia. Ese irabasimbuza nde Liverpool? Ugutegeza tukareba. Gusa byaravugwaga yuko ishaka umwataka w'ikipe ya Lille bari yagoje ama equipe muri Champions League witwa Jonathan David, ariko nyine ntago birakunda neza cyane. Mu ikipe FC Barcelona bwo twamaze kujya mu gihugu cya Espagne. Mu ikipe ya Barcelona yanganyije n'ikipe rero ya Leganes igitego 1-1 m'abantu me. Ikipe Atletico Madrid niyo yatsinzwe na Leganes 1-1, ariko Barcelona nayo yaje kuba rwose inganya n'ikipe ya Getafe igitego 1-1. Nyamara Barcelona bayishyuye ku munota wa nyuma m'abantu me. Ikipe ya Barcelona biragaragara yuko ikomeje kugenda rwose itakaza igikombe igiharira ikipe ya Real Madrid. Real Madrid irusha akanya munota 7, mu gihe Real Madrid rwose iri kurusha Atletico Madrid amanota 2, iri ku mwanya wa mbere Real
ariko Barcelona nyine biri kugenda bivugwamo byinshi cyane byo nuko Ronald Araujo ari kugenda amuhereza amafaranga menshi cyane ikipe ya Juventus kugenda yatanga kugira ngo abe yayerekezamo, kandi ikindi Barcelona ashaka uwo bita Marcus Rashford rero amushaka cyane, ndetse rero arashaka n'abandi basore bagiye batandukanye, gusa uko bazagenda bayinjiramo byose tugenda tubibabwira neza cyane kabisa. Real Madrid nayo amakuru kuvugwamo ni menshi cyane. Ikipe ya Real Madrid yaje kubitsinda ikipe ya Las Palmas ibitego 4 byose kuri kimwe. Ibyo bitego rwose byatsinzwe ba Kylian Mbappe bari bigaragaje cyane, Rodrigo Gush na Ibrahim Diaz bose bari bahabaye neza cyane. Uwo bita Kylian Mbappe yatsinze 2, Rodrigo atsinda kimwe, n'uwo bita Ibrahim Diaz nawe atsinda ikindi gitego, bakomeza kuyobora rwose urutonde rwa shampiyona. Andi makuru kuvugwamo nuko bita Florentino Perez rwose yahawe amasezerano mashya. Perez yahawe amasezerano mashya ubu ngubu, akaba rero ari perezida w'ikipe ya Real Madrid kugeza mu 2029. Yatangiye gutorwa kuyobora Real Madrid guhera mu 2000, ariko akomeje gose kuba ayiyobora neza cyane. Ese yaba ariyo ntandaro yuko Carlo Ancelotti ashobora kuva mu ikipe ya Real Madrid muri iyi season irangiye, uwo bita Carlo Ancelotti ashobora gusohoka mu ikipe ya Real Madrid. Real Madrid na kintu kiri kubamo cyahatari, Martin Zubimendi bashobora kuzana, ndetse n'abandi basore bagiye batandukanye, ndetse na Aurelien Tchouameni ushobora kujya mu gihugu cy'Ubwongereza. Byose no gutegeza tukareba arabo ibyumweru 2 kugira ngo transfer window zo zibe zarangira. Ikipe ya Atletico Madrid nayo yaje kubitsindwa n'ikipe ya Leganes, bisa nkaho rwose nayo iri kugenda itakaza intege ku gikombe. Ubwo rero nta kundi no gutegeza tukareba iyi shampiyona bizaba bigenda bite. Reka rero nsoreze ku makuru agenda avugwa ya transfer makeya. Ikipe ya Galatasaray yamaze kugera muri AS Milan kuri Emerson Royal, mu gihe iyi kipe yo mu Butaliyani iriho iragera ku musozo mu kuzana Kyle Walker wo mu ikipe ya Manchester City. Uyu mwongereza Kyle Walker ashobora kuzakinira ikipe ya AC Milan. Anthony yamaze kuba intizanyo ya Real Betis kuva mu ikipe ya Manchester United, gusa na option yo kuba abamugura irimo. Ikipe ya Manchester United rero manager wayo Erik ten Hag ashobora kujya gusimbura Nuri Sahin akaba umutoza mukuru wa Borussia Dortmund. Mu gihe rero uyu Nuri Sahin ashobora kuba yazatsinda umukino wa Bologna mu bafitanye muri UEFA Champions League kuri wa kabiri, ashobora yo kuzasimbuzwa uwo bita Erik ten Hag. AC Milan nkuru ngiye gusorezaho nuko irashaka gusinyisha Joao Felix, ikaba ibiganiro bikomeje iyo n'ikipe ya Chelsea. Ni nangansoreje rero byinshi cyane n'abateguriye makuru ya sport. Iyi ni CBRS Studio TV, jewe ndizabaye David ubazanira sport igihe kinini cyane kabisa. Tuzabana cyane rero. Subscribe na share birakenewe kugira ngo dukomeze twaguka kuri icano. Ciao ciao.